Akari na biashara tauni-inĩ ya Chogoria nĩ batarĩrĩtie gĩkeno gĩkĩnene nyuma ya thirikari kũrikithia igaka thoko ya kinande ya mamirioni ja mbeca tauni-inĩ ĩu kĩrĩ gĩikaro kĩa mũingĩ. Agwati mbaru nĩ betĩkanĩrĩtie thoko ĩu gwakwa kĩthaka-inĩ gĩa Chogoria Boys, nayo thirikari ĩnenkere cukuru ĩu kĩthaka kĩrĩa kĩbuĩri gũtengerwa cemetery. Thoko ĩnji ĩrĩgĩri gũtũmĩra mirioni 200 ta bũrĩa tũgũtarĩrĩrwa nĩ Martin Mugambi. Keno muthenya we munthi ikiri aringi biashara na agwati mbaru na nkinya atongoria kiri tauni ya Chogoria. Gikaro kia muingi muthenya we munthi kiretetwe kenda kari gwitigiria thoko ya tauni ya Chogoria gwakwa kiri kithaka kiria kianenkanirwe icukuru ya nthaka ya Chogoria. Nione kwa mkono, wale wanakubali. Na bio binde bombeta gukinya in large numbers dekenda twethwo muthenya mde tugi witness ikinya ria mbere ria kwithwa tukigethwo kugwetwo Chogoria. Bobo jite nyuma ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gwitiganiria na cukuru ino gucenjania mienda kenda gwaka thoko kiri munda wa cukuru ino rori akubi na tauni ino. Au galu moneki ari mwene ni otaga kwina kagunda kangi kethagwa kari na aragaiti nako kandikitwe na Tharaka Nithi County Council kari savete for cemetery ne kajieri twauga riu nuntu tukunenkanira wanika neti nditunenkerwa ikaino jijieri kawaka twandite nusure unaike iwingi mwana nusure tudi na mbere kwanda kawa kainga ingi kuringana no tongoria thoko eno gwakwa thoko nene thoko ya kindi kenda gutetheria antu bara batari na bantu akwenderia kiri tauni no kuona bantu akwenderia na tigo gugukiria moringi biashara kiri tauni eno. Gintu ki president wetu ni namuririkanirie kairi ati turia Chogoria ti turia ndatho thoko teuma na au niyo process ino jionde jambagiriria na enko thank mwalimu in a very special way tonto kagita kara twekarire ende kwa governor bakireta the paperwork. One of the things to agree le nijia kwetho tukithijena tu yamwe na kagita kauma onto mama twambe tumakirire nikienda process idi onto process jionde jiendelea gakuria goro itejete kuendelea twena siasa jengi guko teviro gukora na nakuragira siasa bukola thire into gaiko gaikuthi tongoria baba bakiongera baugite unenkaniri na mitaratara ya gwaka thoko eno yumbithanitwe ingwataniro ya tongoria mbari no kwarira thoko ya Marimanti itejaniriitwe nakyo gicigo mbunge gia Chuka gamba ng'ombe kunenkerwa thoko enjeru tauni ya Chuka no gaturarombaga tukiuga atu shaitani umuthuku atikageria gutonyera na njira no iriku ni tontu ni into nyingi muno twanaga Chogoria nonto botongoria mutho na rurido president wetu Ruto nkatho nonto bwa ko consider Chogoria iri imwe ya beneficiary by the new market iria igwa kwa thiini wa thirikari yenetu ni tonto ni tukwigua gwikwitire gwikwikansetwe kana botegwite the toino irakungwirwa na nkinya gukenerwa bunene na aringi biashara kiri tauni eno. Na nitubatukithwa tukenete na ningwitikia ni climax ya gikeno kiria twina kio nkoroni jetu ntubwa kunenea ni kana kangi tuongerwa gawitwa thoko riu ni kambuge am a very appreciative person na mbere buru nsokia nkatho kiri committee jonthe iria ikarite nthi kenda Chogoria yona thoko. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.